Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pehaba Abu Ci urang ngatin. Ni emang arwana betul nak apa kebenaran apa jadi mana. Hana lemah lembut tangai ko tepuk aliran ikut roneng. Pura aliran Firaun. Aliran yang kebal Nabi Muhammad hana mana tunggu lemah lembu nana itu temnak ro tepuk abe tu nak urang madung. Madung mana faik tu nak pak urang tu nak ro sa no ko pak urang. Masa orang ba kebenaran menan su ne kongkor ne kho ka jolem tran jolem nya lagi yang rene berarti rene kan urang mai de me nya ka mo de kan urang Aceh bra jo urang Aceh hana thu de thu ro ne nya thu ro ne thu mo pa mo wa atena ulama atena urang mai de me ada depo ke nya urang mai de me thu ta pa ke ban nabi bra nabi de ro ne ta pa dan ton lagi ro ne na ke yang ke corona bra pa ju jelas si orang ngatin memang ron na pan bukan debarkan yang agak tapin temna ana temsiap tu hanau tu hantang kuala layan nya urang ke ana temna ana temsiap le nyom teraba aliran di ban umma ko alah po de bedan nyak la anu ni dengan pelurung ron ka salah buat deng kuan si orang ngatin ron ka salah buat ni dengan pelurung la ulah ron ne preh kan bala na harut ni ke pot le toy pot le Honda ni mak su ke ya mai pot ka mai nya be ta khun urang ta da urang ma bo ta pu ro ne urang tu murka ya Allah taala la ke antu bi ko paka ni mang ro da ba kebenaran dia pe di luar nang ro ni nang ro ron du ena ma urang po ang ken nang mangai upa be ta kuan nang be ta la ta ku mano da ku mano ba ro nang urang get anji depo hai lempap nang dum ke dengar le ke ko buat video belah video ke ya bơ nó belah video ke yang tiga malam ni mati ada apa mati thì nhớ hè gì ke kan ke hang belah video ro ke te ku hè gì orang thiền ke mengai pala aku na pala aku mata orang ba kebenaran de pengaceh mana fe udukum de fe mandu binatang baru nya orang ba kebenaran urubah kebenaran pengharu ba kebenaran ba abah demena Allah subhanallah astagfirullah abah demena binatang athai ko bue bui ko gop nen dosa do na ka dupa ko gop tang sang ro